Masuk banyak kemauan. Ayo kita. Seseorang adalah Karman det matri ruway na ruway kiting shop jong ki film ba phel jong kali film khasi jong bentai de aktor pahe pakiwar sakiu ki film raibi te pahe khniat alo kali film raibi ba phila de pe ni film kai ga jingmot ba ka ega chisu thu jo pia de film raibi ba ka ega jing ka pat ba pisna ba kali film raibi pihak kepada mengai uyo play mu la di kelas ini buat di untuk orang mau bawa ni kelas mau sekhi dia macam cuma ini film si bentar try lah dengan biar orang film kalau ada yang jadi orang bakal ya bang uyo pan sekhi di film kedai sya kapa jelio hidup tentang kecemut di film di ngacepat ini ya baru ki pai ba ki riu i menpek film kasih sembawan pan pej lani pan sakhi dah lagi cuma khmat ini film ini ke film kadang ke khana ke bajelio bha ada phi yok por wan sakhi ini film khniat ba na kali jo pi long hak ba kali film raibi ka ega pat ba kham sotanat ta kadang ni ngala kir katai nga emotion udah katai kapat ke bangsa cekemau di film i puliau mo de long bagin daikin ban sini atang ki pai phone di social media mata di pon ki thai ki bhavre mo phone de kido real pat chipon ki chidona te itko moi puliau ni film ta ki tu ko ta te khniat ba sapang ki no kersan jogi kumno bagin ya kersan khamtam ngi khasi para kasi nam ta ki film khasi jogi badang mi pat ki ban sawan ro adin sakma di sajisin dengan pandian ki borok no ki para kasi para kara di skobha wan ban ai jing share ni film lang ba jing wan ban support na phi pai pa ini film kasi ki artis om ta ki artis Andre Gunjur ki director ki producer ki nongshna film pe ki na show ma ni ki ba tham itna tu show ba kita ban nam film kalian jumpi ba ki ban sami pro video house kadoni ni kadon pering ke jing shoot hi menta kata ya janti menta Lisbon Bleshibun di sa isang baru ki pai pas ma wan pan saki ya ke film kan ni ke film kadon sya ka khana ka basu tra hado kata bak yang dong sukum do ka best plus all the best nasuk ban plat pan layo pan wan saki dari chodi kemana ke port papian Lisbon Sentar-sentar lah, siapa dulu? Sundur. Padeng ba yo ta chan selang chan me boleh lah